ngemvume yakho Ndlovu yemhlaba ngicela kujoyina udodinga kuNkulunkulu ngephasi kwesiphetho sendzaba emave kusonga lengawaphe amagama lathi emandla esiphambano angifunze livi laNkulunkulu ngaphandle kwesichitha sikhathi kuJohn 19 verse number 17 18 na 19 Nkosi Ndlovukazi Mhlekazi ngako base bamthatha ke Jesu waseNazaretha waphuma ethwele isiphambano sakhe waze wefika enzaweni lokuthiwa indzawo yesikopho ngeShebheru kuthiwa iGolgotha bafike bambethela esiphambanweni khona kuleyo ndzawo base babethela lamanye amadodza lamabili esiphambanweni lenye ngesekudla nalenye ngesencele Jesu wasemkhatsini wabo Pilato wabhala satiso lesashayelwa esiphambanweni sathi Jesu waseNazaretha inkosi yamaJuda inkosi kayibusiswe kufundwa kwelifa layo angikhulume lamagama emini kwekuthi siphambano sasethelelekile kwakuyinto leyimiselwe kubethelwa wonke umuntu lokuqala kusiwe ngekwemthetho yobaJuda abethu umuntu nangabe ende into taphambana nemthetho wesive semaJuda sigwebo sakhe kwakubethelwe esiphambanweni kodwa Jesu nakabethelwe esiphambanweni kunetinto letimbili letafike tashintsha isiphambano sangabi isiqalekiso kodwa saba sibusiso ngoyekala la itshintsha isiphambano kwaba ngemagama lakhulunywa nguJesu esiphambanweni kwesibili kwaba ingadi yakhe liyaqhitheka emtimbeni liyaqhamuka enhloko ngemkhala wemanyefa liyaqhamuka etandleni ngetipikili liyaqhamuka etinyaweni latashayelwa khona yopha sashintsha isiphambano sangabi isiqalekiso saba sibusiso angikhulume nangemagama kafishane bese ngihlala phasi liBhayibheli likhuluma lamagama lithi lofuna ukutemva kwama katithele athathe isiphambano sakhe angilandzele utshela abantu Jesu utshela siqubu lesasimlandzela kodwa singamqonzi kwakuthi kutemva kwakhe kubita ini nakefika esiphambanweni Jesu umpostoli Paul ukhuluma lamanye amagama kulenye lihumusho uthi lokholwa inkosi Jesu kufuna bethele umtimba wakhe kanye nemtimba waJesu esiphambanweni lokusho ukuthi nangabe ubethele umtimba wakho kanye newaJesu tandla takho tialayina netandla taJesu tinyawo takho tiba netinyawo taJesu inhloko yakho icondzane nenhloko yaJesu umqhele waJesu losenhloko yemanyefa uyayitsinza inhloko yakho ngifuna ukuthina mina ngifuna ukuthi lothinjwe ngumqhele waJesu enhloko yakhe uyasanguluka lothintwe ngumqhele waJesu enhloko yakhe emehlo akhe ayavuleka lothintwe ngumqhele waJesu enhloko yakhe tinto letikhuluma ukuthi iyaphila kwenta kwakhe kakuyahluka akufanani nekwalabanye bantu lothintwe nguJesu ngemqhele wakhe enhloko yakhe uba ngisawoti wemhlaba kwesibili lobethele etandla takhe kanye netandla taJesu uyahluka emkhatsini webantu tandla takhe atiphatha into lebolile tandla takhe atitsinza into lengcolile tiyahlambuluka tiyangcweliswa ngoba titsinza ingadi lengcwele tatsinza tandla letihlanjululiwe ligama lenkosi malibonga nasi ke siphetho sendzaba siphambano lobheke kuso uba nekuphila lokuphakathi ngimemetele emagama ekugcina ethi emehlo ethu angesuki esiphambanweni la kunaJesu khona lo ngumqalisi nemphelelisi wetinto zonke Nkosi Ndlovukazi Mhlekazi